Malo, malo mua tau toi mau e hon. Aho whakakoloa koe ni pia malo e lau mari ai. Ho eike pe hoki he. Tonga katoa pe oku mea mai ki tau polokalama. Whatauanga pe oku aonga a e tau polokalama. Ki hono whinga whakamama si o tau kāinga. Pe koe kakai o whanua ko unga. Ke atonga mai e. Pe ki tau mao hatonga. Toi lele yange i he kahau e. Matonga ngai mea katoa tau tala no ki ai. I ngai mea katoa pe nae osi hoko. Lolo tonga hoko. Ka kapau e ki tau tai tokanga. E ki tau tokanga. E kei hoko atu pe he. Pea koia. Hange ko e tau popo lawe koia ane afi he. E ku whenga ke whakamāmat. Mo whakaloloto. Ai ko unga koe oku iai. Ai patoa. Tau e mi whango fulu. Ai kau whaki i mai e kau tangata au ia akirisi mo hai fua. Ai te fito i tui whakatemo kālati. Ai ku whakanono i koe koe patoa. Pe koe pāti whakatemo kālati o tumotuanga ofa. Oshi. Lava katoa. Hono whakamama e akirisi ngai mea katoa. Pea koe tau programa fu ane afi na tau whakaosi aki ai ku tala noa koe ki he e ku fwoi polokalama he tau osi o akahia te fwoi pulu ko ia ki he whinga whau pāti fwong ko ia a maten tapu elu pea mo whinga whaloto ia sione puna whaotia pea moha ni i ke na foto pati ma vahe me puri anga ko mole ko ai puri anga heta mini ma vahe me he pati patoa ki foto pati e pa ko ia ahon ko finga ki whakama opo mai pia ki tau alu fufi ma uia ki tau sio ke lolotoange tau ilo e hala whanonga na e fau mai e palo pale maa pea tau sio ko hai na e tupu mea e palo pale ma. Na e ohinga ki he haa ane hoko ai palo pale ma kon oku ne hanga yo veu ki patoa. Pea koia ko whia mau ki tala no katoa au ki kau whakafofonga lolo tonga. Pea mui kau tui patoa katoa peu nau sio mai ki asiat masimo. Ko au asiata masima. Waf taha fitu. Wafe taha valu. Wafe taha hiva. Malolo agrisi. Wafe ua noa. Wafe ua taha aini. Mo ku nofo taimi kakati. Me he foi ofisi koni o kuloro tonga. Lere ai retio. Pako ufa amu ki ufa foki. Ke whaka mā opo mai e tau tala noa. Ke tau sio ange. Koe hā ai mea. Oku kei mama i pe waka e patoa. Lolo tonga ko ia. Ko rea tu apure anga. Tapa kehe o mamani. Rea motongani. Patoa. Pea te turi mui mai e fo idea. Ke nau ilo pe ko fe patoa te nau iai. He ko si ua ai patoa. Patoa. Ko fo i sino pure tai ue ia tai toe fili. Ko fo i mea whakalangi. Ai pāti whakatemu kālati o tu motuanga awha. Mei taha fitu. Ki uluaki. Ko fu i ngoa ia koe. Pāti whakatemu kālati o motuanga awha. Ko whakaamu ke whakamaala le rei ke mahino ki he kakai.
ai uhinga, mo mafua anga, o e pata o a, mo hono halafono ngā, mo anga ene tō au, mo mea wau kia i he taimini. Sai. Nau hapo mai foki, ai anga koe, hau koe, oe mole koe ai pule anga, whikaukau aki anga lau maari e tū, pia moi koa timi, pia moi pule anga lolotonga. Te u, ai nau pōsi ai, kau kore ke u, toki hoko atu he ahona. Osi koe polo kalama, koni koe, pia tā mai pare mea, pia ulere atu ki ai, o ne tala mai e mea ke whai, ke tupuangi koe a māteni. Pea o tala atu foki. Mahino pe u whikaukau aki, ilo he pare mea aki. O sio ne vuna koe tokon pare mea. Ai u palani a koe ni, ko maro ko osi abe pe sio ne vuna ke. Vei vosa taka moi otu osi. Whakahaka atoa e vuna ka nautoi. Au ke foki mani koe na vuna koe ke ai vote of no confidence. Nai tu opea vuna rea atu kia. Kia māteni. Tonga na te aluko ai pāti fo o. Kage, te uwhenga ke ufoki ki hala whanonga. Ke taki mai ke whakamā opo opo. E tau ngāwe. Tau tala noa pepe o kore whamui mora te ke family. Mo e whanau a akilisi. Ka pau e hala loto api atu e ku tala noa. Ke u wala atu ko mou loto whare. Ke o mai ai for example mo on na e hoko kau mai ani na to no fo ha feitu na no fo pe e ngahi e ria hoko tonu ai ngahi mea sai na kala tu fo ke ai folau kau a mateni he folau koe he malolo a akilisi kau ua ki tala noa i he palo parema o ko tupu ia māten ka tau toki foki. Ki he patoa mo hala whanonga. Ke whakama opo mai ki lau ki tau whakawhai ke. Ko nau whalau koe ki nusila. O mai rewa whetu utaki ki a siausi mea semisi. Koe whotu utu ue mo palani o mi mea māten ta pueruelu. Me nusila. Ko e nau tamai e hanga tonu mai pe. O alu ki wafu tau wha au. Wafu koni koe o ku kau ai upaka meri. Whai ai hono apo e hanga tonu pe mi ai ki malae. Na e oho vale lahi au pita siaosi. Unga he koe whohalahi ia. Pea mo nau tonu whanau. I e whokotukutu. Pea na e aloa ia si ausi kia se mise ka tokoi pare mia ia. He oku whai whakapuri anga whoki tangata e ki. O kore angi. Ke iai mua haki foi. Whai ngā maari e. Ke osi e nau o wau. Ke iai haki whai ngā maari ai family. Mo tangata e pare mia. Ka toki si ave o tana. Sai. Loto i rei apito a se misi ki ai. Whai e tala noa pia mo siaosi. Liriu rewa. Ai polo kalama na amana ki whai i uafu. Whakafoki ko toa mai ki te church. Kau mai tangata i ki o tukuai. Whai ngahi o wau ngahi polo kalama whaka pule anga mo ngahi mea pehe. Pea tok tukuang reo ki ngahi family mo siasi maheni ano aho hoko. Pea kono aho apo ka tuki ave. Ke nau whai ngā maari e pea moe. Mea whaka eki. Nai loto mamahi lahi au pito a māteni i he whakatutu ko e ni
Pea na aku whanongo tonu i ene tala noa mo si au si. I ene tā mai, ene taifie maari, ka kune pehe kau noa. I he fotu utu o ngahi polo kalama. Ka aku mo mana tuko si au si ko e fohalahi ia. Pea uia iho nau ngafa whatongia ke nau tamai. Pea koia utonu ke ne o atu ere o e whanau mo family. I he tau mai koia koia e wholau. Mahino nei te ke a whangatuku lere i e tala noa a siao si pia mo māteni o kau ki he mea whaka e ki ke i loto mamahi pia māteni. Ko iaina e whakawhi i lewa e se misi. A siao si ki he e nau kabineti koia te teu ki he polo kalama koia koia. Ai tangata e paremia. Na e ala tu lewa siao si ki he polo kalama. Whai no ato huu ki lo kabineti. Mo mana tu i koe paremia leo ko se misisika. Hua tu koe a siao si ki ai. Hua tu koe a siao si ki ai. Tu upe koe a māteni mihono tangutu a ngā hanga tonu kata sisteli lotonga whai o polo kalama. Ko ene hanga tonu pe koe a māteni o whekau a siaos ke hou ki tua. Ka ke mahamara siaos pe koe haa. Pe a tua siaos ia o hou ki tua. Alo talitali me se ai. Toi whekau rewa se misisika ke uia siaos ke hou mai ki whare. Ke kabineti. Kamata asia e ngahi taifie maari i ngahi talanoa ka neongo na lava pe se misisika. Kontrol le rei ai mea whaka eiki ke whakahoko le rei. Osi koe mātuku koia kai peto e asianga mātenia ki api koe o akirisi whaia e nofo aki putu. Nofo ai moi family. Whakamo ui peki i tafu ia ho nau api. Anu pe family o māteni mo ni ina e holo o peki api māteni. Kai alo toi ngai kakai mo family. O au ke kau hai komu. Hai komu Australia New na wa uang. Mau iai mo whiri au ipi. Ni tokolahi. Mau i api ko ia o akirisi. Ko ku toki si oe ki a māteni i he pōgona ne lohi aki ia ne kautaku lotu. O tala i whikau ta taupe tokua na e talangi ki ai. Ko uhinga ku to'o mai ai tala noa ke mōsio whada taupe a moe tohi nei whai he foha si isi taha koe o akirisi. Nā ne osi tuhu i pau mai koe mo veu mo vete ho nau family. Nā e toki hoko pe ia he hu mai e tō taha koe niki ai. Ka nā ne osi tohi pe he o pe e ne kore whamore mo ne kore ki a māteni ke whakatau atai na i ange mu. Ko nau tōwhi whine mihono apiusi pe ke tā pe whamamai. Koe uhi, koe ni ngahi ita malot mamahi koe ia ki nau tōki. Teu ki i pōsi he konga koe ia, kau whoki mai ki he konga koe ia, i hono uiui e ne kau tama, he? Ia, sai.
fai mea whaka e ki o osi. Nau, hoko rewa ki he whiri laka ngā mo whiri pare mia. Pē koe whakamāwā e koe pēr moe. Ka mo kau wholau. Nau ha u, nei whaiki wakaloa. Kamatai e nau tō kehe. Pea kamatai hau kehe. O toki hoko hake ki ngai whakata. Ai nei whai e mowete, nei telefoni ai. A whito kai pea mo etua te lavu. O asi ai ngai whipo tānoa aki. Pea mo māteni, pea whikau e etua te ke nofo nau api. Sai. Uinga i kuhanga hoko ke mōsio. O si polokalama mai a māteni. Lolo tonga u te ke whai e whiri a si au si. O polokalama mai he ngalu e a pehe tokua. Nai osi e putu. Tuwata si au si. O eke kiai. Ko hai ia ki naua. E hoko koe taki. Kalo mamahi a si a osi mo whakatumu. Ia whainga tala noa whasitu. Na e anga whe hono omi ha fo i pulu ve vela pe. Ke si tāpala si a kia. Hiri ko ia oku te eki iai ke mahino. Pe huki whare area pe i kai. Kamatai. Ai. Kovi e lote toko taha koe ni. Whakahoko koe kempeina si au si. Nā kaua māteni he rea i tufuenga pe ko sopu pe ko. Nā e rea i koe pou i o si au si. Koe ni fui asieta. Nā e ongo i pe māteni ia ko mālohi whiunga pe si au si. He nā o si whakawhamiri katoa e whanau. Pe a rea i a akirisi ene kei mo ui. Ilo e mateni, ilo katoa he whanau. Hono whakaha e akirisi. Ko si aosi, e alo kempeine o whetongia. Toko ke tai hoa e whanau ke nau toi pe au kia po oi mo ai fua. Toi whakautu utu wange. Ai palo pare mā. I e whaitu tune tangata e ki o awe pe ki hono whoha. Ai mea tatau. Aho koe. Na e whai ai e whiri. Mau e si aosi. Mau fia katoa au ki kau pou. Hau ki he api o si aosi. Whetu take atu ki he toko tahani. Ke nasi hau me ofe whine si au si. Koe tari nai tala mai. Nai whare mahaki kamato. Alau tala. Kage fu mamafa ke mea ko ia. Kage na asiange na wa ia i whawhewhia. O e porokalama na e hoko. Mana tu ko ukirikini atu ani mo i kutala no atu. Ke mo ilo e hala whanonga. Na e fou mai ai. Ai polo pare mā. Ka ia taha ia i kakai. E lolo ange e ne sio. Mo ne whakaukau e sea taki. Hange ko tala noa ane afi. O si whakahaya ka api veni pia mo tu iwata. O si arua viri ke pare mia hene kei mo ui. O si lea ia. I he putu. O si o mai e ia ngahi saini mo i ngahi sikinolo. O ene fi alu ki olunga ke tuunga ko ia. Ka koku kini le rei mai pe. Ke whakalolot.
he ukai ke fu ma fa wa te sio to la ka ta vito vai nga fa na to mama ai palo pare ma wan e fo noa he fai ngata e honi hoko pe ko ya sia osi o hoko ko e whakafofonga more pure anga more ko pure anga u te ke fai fili si ia ko hoko me ko sia osi a tono me pe sia osi o ave ne pou kakato ki a se misisika ko uhi he na ne whanongo tonu ki e rea tangata i ki mo onge ne whalala ke hoko ato se misisika ono whatake ngā ue mo loto lahi kai oua rewa ko nau hanga whakotu ha taha te nau loto taha ki ai ke ni tatake whanonga fofua hua tu pe koe a se au si koe ki he koa timi nau whakataha whiri lakang nau toi loto taha pe i loto ke whakotu a se misisika koe se aia ki a nau tonu hangarewa e māteni o whakai aia pensimani ke whakotu uia koe tokoni sea tarewa pensimani ka vei vosataka mo ni o ave ki ai whakakaukau a māteni. Taimi koe na e whai ai e whakotu mai e pensimani koe a māteni ke tokoni sea fotu aturewa e vei vosa taka ia a siao si poiwa. Kamatai e nau longo a moe a kiu pea whaitu utu nirewa se misisika ke mohe tolo atu ai tokoni sea ka nau tokoni kotoa pe ai kau whafofonga ki ai muna hoko ko kau counseling ke nau whare iange ki ai ko uhi ko fotu tu whai kai hoko atu ai whirilaka na nau whiri lewa si ausi ke ne hoko ia koe se keritari puna kaki a māteni ki o lunga o talanoa he fwoi talanoa koe ni ke ki i tō mui hifu mana tui koe ko si ausi nani fotua si ausi fotu upeka whafunga si ausi na whia uia e me bipa boe whafunga fo au huat ke ne kau whataha mo ki nau tolu karangi ke sio takai he kuia e kau sini ana e roki mua mai alua te talanoa peang he tangata kai o te ke whinga ke hau o mawhana he penu ke he o skoe nau whataha alua mātenia ki o nau api alu au pito kaito asi kai hoko le rei atu pe ai talanoa ko timi pe ma upe lau mari ne ona nau ki i talanoa pe a ko ngahi vavanga e moe tai fi mari e kana ai lere polo kala maia ui he ko timi fata mo kakai ai fu fata hala nei fai i tofoa ko uhi he nei tala he pare mia ko mate e patoa mau fataha iai laive lea mawhana tokolahi au pita pea na mau toi fotu upe ko se misisika ke ne hoko ko sea
ai pati e fotu pe mo siasi ko security e na po ka kato fata mo ngahi lea ka fafonga lea ka po na po pe se te o fakau pe ko ya fanga tuku pe he sea tau matuku heni mo ke mo ngahi wahenga o mai e tau toko ua. Mei he wahenga takitaha ke whaua ke tau platform pe koe komiti fo ou ke nehanga o whataki ai ngā we kai tuko nau taimi ke whakaawa ke nau nofo taha pegi wharearea. Koe tuku mai koe ni manatu ko au o ko i he ofisi na e whaka amu e agirisi i ene kei mo ui ke tuai ai ofisi e totone tangata mo te mokalati whataha pe mo ofisi ai patoa pe koe foi pat whaka politikare koe ni utau tala noa ki ai pe a fotu uai mo e retio pe na osi fotu pe e agirisi ko nau temi whaka osi eni foi toko nima. Aglis pohiva ko e paremia pensiman fifita ko e minista ako semis whakahau ko minista tautai a ngoe tautai sione vuna whausia minista lao Aglisi sione vuna pe mo pohiva tu ene toa ko paremia lolotonga. Ai ko toko ni mani na o si mahi no ia helisi ko aglisi ko nau teni whaka osin. Sai ko fotu ko na e fai i tofoa ko ha mea fo o ia ko me ne toki tupu koso pe ia kei mo ui koe akrisi hanga ko tala noa na ne o si whakaha ke kau whafonga mo i kabineti ke nau taki paanga ni mangeau ke ngahi ake ofisi koe unga koe nau kei mo ui ke nau retire mai o matango tuai mo whiri ai a kakai koni o kou tala noa koe ki ai tau toko wā kai lere he kei toi lahi ngahi mea ki whakalere i hange kou tala noa whaafa au bito aklisi si ene whenga ena tau maa e tatoi masero ti pe koe toko lahi kana e i kai aha i ia he kau tama koni loto ke nau toko ni ki he ngā ue koe aklisi whai kai au te pe ngahi tala noa ki ai i he tanaki siri ni koe fo i toko ua pena e au taki mai nau se niti aia ko lo saline maasi tola whangeau matu ke tāno ni asia tāko asia tau no foi ofisi pia ko siaosi pia moau na ma whai hono whakakukafi hono whahoko ngai whatongia ilo le rei pe pano hena iai alo whaulere me mona o api ki hau tokon ki ngāwe pea mo pensi mani fifita. Koe toko ua pe ia, na e omi e na se niti. O pou koe toinga au kia māteni. Koe nau talanoa māte aki koe ni moe ofa uu ia aklisi. Foi koto sapa sui moe foi koto. Hange koe lau koe motua. Koe foi koto talanoa whakaori pe ia. Koe foi et faiba pe ia. Koe talanoa tu koe asia ta masima. Koe talanoa ia he mea tonu koe nae hoko. Kau tangata eki pare mea tangata eki. Whakaofa mo oni. Ai tuku tāu pe ai.
ai tola hi kaha kau minista mo kau whakafofonga. He ne whakahako whatongia osi ki a verenga. Pea ku tau sio mata pe ki tau tolu ai. Malolo pe agrisi. Asi mai i mitia matenta puluelo tala mai ko spokmen i vogia. Mate taki ko ke na to ina to puhane me na. He naga ke na wako ina tolu hamea. Ka ke na wako ina tolu hamea me he hala funonga mo tangata eki. Pea moyanga ngawe anga hono whakalere o mea koe ui koe ataki tua mo whamau to tonu. O si, koe ngutu peo mate ni eni mo wo. Le teo Katarina, le teo kere a boe. Hafua mitia na rea mai ai. Na ne tuange whaka ofisiare mai. Mate takika ke nauto ilo pe koe hae mea whai. Ke na ilo na tolo ha mea ke whai. Na kutari a teo he taha wai posi. Kau kai ke ilo mea ke whai. Alu homo api ka watu hataha kune ilo. Ai ngāue ke whai. Ka nono. Pea koe talanoa kone kou whai. Koe koe talanoa loia. Talanoa moon. Pea koe hau me ngahi ngutu. Mo ngahi talanoa. O pea koe mo ulerei pe kau tamako nao ka māten. Teke tinai mai māten. Ha talanoa ko oatu mehen. Koe mea pe na whanau ke ai. Tuku pe toku a ki he langi. Koe ha mea ko ave ki he langi ka ke whai mo ave i whare hope. Koe ngā whoka ave hok sino i whare hope. E tātānaki mai ngahi kupu pe e lahi e hangolau. Ki e we kāmu ngai whakamoni pa toki ilo ai e tonga. Ai polo parema te fito koe. Oku hoko i he loto i patoa. Ka neo ngoia. Hange ko whakamatala. Osi pe nau whakata. Hawa si aos tala mai. Ko au te u whakaukau au ia ke u nofu pe ai tu o ngā aue pe ai. Osi mā au ia pau tae ori ia. He ngā aue mohoko matāpure. O me kai mea hoko. Ko iro pako hamea ita pehe mai pe ia ki au. Ko ma whakata mato rea lau mai pe ia ki au pe au e nia ke ne ta whoka ana pehe mai. Ke u whaiwha mamali e ko alango fie fia he penu pehe. Ko tangi sasi. Ko ki loto. Ko tangata loto le reite ne lava pe ia e ne ngahi mohu fo ngā. Whakahoko e ngahi ngā au e ke. Taki ake ngā. Neongo ia. Alua se aosi ki loto. Alu ki he api o mate ni o whai whengi whalerei. Foki mai tala mai. Hange koha tangata ko nā e. Kai la koha tangata. Ai kai ke loto koe ki alanga se aosi. O tuloro ange more ange. I o nawani. Hau ki hatu unga. Hange ko e kulau ko a aku. Ko hopo atu le wau ki tua mei office. Na iai ngai post na honga post. Pana koe post ko na whakakau koe post whakamu ui. Na ko whehu ia koe whehu koe ni. Kia maten. Maten. Koe mooni ko ke whakafoki mai koe a hao spokesman. Ki he komiti. Ai koe fo i taimen na whai tohi. Whakamui mui ka maten ki whapapau i mai. Whe tu unga kuia i koe ke toi aluanga ki whakataha. Peko ne alu au bito peko ne alu peko. Ko ke whakafoki mai koe ho whatongia koe spokesman i he komiti peko koe tim. Pea koe mooni koe uhinga ha o mamahi. Koe pehe koe fie taki asia o singa pao mooni e ku. Pe oku loi. Koe tari koe teke omi, tene whaka māmai mo i kakai e whanua. Koe fuafua taimeni e hanga ai he kau pou pou. Kape mo tuku hifo au. Hange hano alasi o nau ngahi tama i mata. Ai taimi nā kuhanga o hake ai. Osko pousko ia.
hange katau fetongi tatange telefon dia piven tatange telefon dia siao si ko ai ka mai ngai family mo kakai mo mai mo kau patoa nau ko reanga ki hingi ki tala mai kau ke to fe posi te le ao o se ahota ulai ne ko le ko be ki asia ka me he kamata anu pe tau lalo to ta pe na e ke he ai ko petu ki maka e ko petu ki maka na ne hanga hiki a vito i fo tala noa si pika ko a lautala pe moau e mau no fo ha o na ne hanga yo tu waki ka to ka fo nga pe pu aki ai bo hingoa o saia piukala na kiau na ku kole ka petu ki maka ke tamte ai fo i filimi ko ia i he whakakau pe e foki mai pe a māteni ka pauka ane loto mama i a mea whakawhamiri pe whakatau ta ka wikai ko ha mea whakatokola sai lotonga ngā e ko ia hoko fo telefoni ko mo lautala o si aho e ua pe tolu mi ai wa wanga mafi mo message ko ene whanongo tonu ia i e telefoni he tala noa ngutu ki he ngutu a māteni pe a mowuna ki he whakotukutu koe o e fo i ngā unu he ria fu ulisi na o atua e mateni ki a vuna hono tukuaki e ka whafufonga a koatin e patoa o taki ai a se misisika e ka corruption ko ia o si pe matala noa vili mai ai pe a mafi a ke ma alu ki kage ki posi ko ia kau foki mai ki e tawhaaki te ki ai hopa paru parema. O pepe mau mai e skolasipi me si aina. Fi mau ke alu hataha e PA. Matai tohi ko PA ta tau e pepe ko hea whainga malai. E alu ai. Te nau whaka skolasipi i. Ki alu si aina ako ai. Pea mohataha. Alu he maa kai alu i he ngahi malae nau om kana e whaka amua si ausi ke fuaki ki a kau tangata ti nau alu pe foki mai o aonga i he ngāue ko ia ai whonua koe na whotu atu lewa ki a si ausi a ka peri la numata ki ka whaaki maa ko uhi ko ilo ko e fohae ndi o supi leo ko ngai huli no ngai te vita ka ngau e whakapure anga na rege nau toi fufu ki nau tolu me e nau o mai e whai halame lo toi pure anga ki a akilisi pohiwa na te tutaki lewa siao si ki a kāperi kari lewa kāperi ke ne wholau atu ki siaina hoko atu a e ako ko ia mo amanaki e whoki mai i he sune ia e ta uni ko ui ko amanaki ki he whiri ko ni ko kau whai ai e osi mai peki mua e a tō mai ki tongani ke ne hoko ia ko a whafufonga me vai ango furu i he neongo ia na ki malolo e ako i siaina whai atu e whetutaki ki a kāperi he more ko ia pure anga pe tene lava o lere a campaign pe mei
tonga tapu hongo fulu. Koe break pe koe ai ako isi aina puna mai ai pea kāperi lanu mata. Tō mai ki tongani mo e tō koe ai maha ki whakaauha. O hao mai ai kāperi ki tongani. Hao pe koe a kāperi pe aloanga kāperi lanu mata. Ai a kui koe tongo ki office. Whai ai ngahi talanoa mo whotuutu, kau ai mo pensi mani fifita. Ni ihi o kau whafofonga. Nena o kamata rewa ke latange ki office. Ke whahoko ai. Ai pōpō tānoa ki hono tātānak. Hakakai koe ui, koe siofaki mai ki e tau. Na e whotutu rewa ka pere ne fōfua whakataha, e ko e ne kempeini o Amanaki e toi foki. I tonga tapu hongo fuluia, whaila paha, holo siasi katolika. Aroens mea kotoa na e whaipea ka pere o mata. Pea ihe ene mau, whahako mai ki ofisi na e kore rewa sekretari, koa timi pe ko siausi. O kore mai he koa timi whewhe mua. Ke oua ai ko ene kempeini. Ka e ai pe mua ko e fuafua a ahien. Ai komiti patoa. Ki he ngahi mahenga. Na e tali de rei e lanu mata. Ai whakakau. Pea whotutu mo asenita. Kei whakakau pea māteni i he asenita. Na e poaki puke mai a māteni. Pea koe talatu e pensimani, saipe, kai oange ai rea na e aike ne whakahoko. Ke whahoko ia e siausi. Lo tonga lere e whakatahaku asia māteni. Asikoa māteni na laivi atu mōsio kātoa ki he fo i mangaua tala noa he fuafua whataha ko ia. Na e tala noa siausi ki a whaunga e tuuloa ka tene lava o monitoa lerei e tau ngā we mo puke a fufula e tau whanonga ke loloange pe tuuloange. He fo istok saa kona na uhinga na ne ave kiloto ki he koa timi pe tupunga e mamahi a mātini. Na tala noa siausia ki ai he whiawhiko ia. O si pe tala noa siausi, makape a mātini. Kai ke au sia he kakai ai whahinga tau mua na e tala noa ki ai a mātini. Pehe e māteni. Talo e whakalere mai ai patoa mo i te mkalati e tangata eiki pare mia kai au pito ke aihano structure ona pe koe. Koni stūtone pe koe ha. Na e whakalere pehe i pehe ia. Pea koe tūke ka hau te tau pehe ai pe pase kakai. Kau ia he loi lahi whaka uria. Koe ose whakataha ko ia foki pe koe a māteni. Io teki ose whakataha ko usioa tu fusilere aki e māteni a mafi watu vei. Mana tu ko hoa ngā we ia. Mafi watu vei. Legi ta faki ko ala tu leva ho asi ko osi ilo mana tu ko osi le au pe aki mo ginaua i ngahi mia ko nu hoko pe ko osi ilo ko mia ke o ange ka mafi ko fika woni na e ange ko e mateni ka mafi alo ko le kavuna ke mata ke fai mo matala noa ke ngai mea aku ai
He koe tū koe ni koe komit koe ni o corruption katoa ka mata he sea saia mo hai fua o kuna corruption katoa. Ngā loange ia mate ni ko hoku hoa ngau e TikTok TV ko mafi batu wei. Maha o he veaf ko ia mo mafi mo mapopo ta no ki ai. Mo mawhaka tumu tumu. He nofo a te volo I loto he ngā ue ai patoa. E ne mata whewheka ke rea ki kakai. Alu kehe longu tu. Alu kehe ai mea ko amo me mui mi hono tu a. E ilo kakai ha mea. Whanaha ua ki ia. Whataha no wako whetutaki mai a sione talia uri ika. Me Amerika ki au asat maasim he ko au na unofo ofisi. Ke kore mua kau whakafofonga. Ke iai ni ihi e kawangi. Ke nau ki ili union whakapatoa e whai haa kame. Na whanga pe na tolo whotutu e nau polo kalama. Ka e kore mua ki kau whafofonga. Hange ko siao simo. Rosarine, se misisika mo na tolu. Ki na oanga whai harea whakalotola. I he polo kalama ko ia. Na whai rewa whakotu u. Tau mai peko a sentaria uri I ka. Hanga tonuange ki ofisi. Mau iai. Mau talanoa. Mau. Ko le rewa he sekretari e ko atimi e se ausi. Ki a sione taria uri ika ai foi kore tatau. Fe mu. Ke oa ai ko e union ni pe a hakame. Kai talaki he reti o. Ko e a heri hono ua. Ai komit patoa. Na tali leva e sentaria urika. Pe a liliu leva. Ai ki reunion ni whakahakame. O reunion ni whakabahenga. Kai te kau ma te nia he hao. Ki whoroa mai kai te kau ia. I he koa timi. Ka oku lere I matangi ngā we ia. E mau whetu taki. Pea moi koa timi. I hono pao toloaki mono anunga. O ngā we. Ani koe kou taratara no mo tā chisiri atuai. Ke mo whanongo. He hau pe ia hopo mai. Ke tunga tae aonga koni. Oku iai ai patoa he taimi. Lere I matangi. Pea whakataha ko ia, ne whakawhi iai, he patoa hataha pe ku fie lere, ma ai patoa o atu he proklama ko ia whainga maari ke naurea, pea e tukuange atu rewa ki he kakai, o wahenga ko ia, ke nau sivi ko hai, e popula me kau fie kandidate ko ia, ma wahenga o no mo ngahi wahenga, pea e toki omire wa ia, ke tu ato hingoa mau ai talanoa kakai mo koa timi mo yanga stock sa ni alu ma abobo fingau at mau na ere ai e toko tolu na mo iloi saya pentani fane fituafe mo te vita fua mau pe ko ai tangata I kita programa mafana whakalata. Kamata rewa ke ngā utai ngahi wahenga o whakamoui e nau whanki komiti takita. Tai mua mai I he polokalama koe ni wahenga fitu, mau whakotu ui wahenga fitu. Ai mau whoi komiti whakawahenga. Pea na e Palestini ai a etua te wata me tofoa. Sekretaria I Kamakosione
pea mei pea, tau hipaanga, vai atua koi mei toko mololo, pea ofisa fetu takirewa a mafi watu wei, mei haa teiho. Pena iaiho na ngahi kau tokoni, kai ngata he ngahi kau tokoni, na mautoi ui mo kau ofisa kolo malolo, kau takilotu, kau wafike ila mafi, ko e ofisa kolo tofoa malolo, kau pisop malolo, kau fais kau, ke nau hoko, ko kau fare, mo kau powak, ke nau hanga o whakatontonu aru ai komiti ko ini, ki hatu unga mo straksa, e tolonga, ki anga e kau whiri ka e whiri manako, ai ka kai ki ave ki loto. Pena e talaki pe mea tatau he koa timi pe koe kau pehe komiti ko ia o ku taki a ki tau tolu. Na mautoki ui pe sea ke hau mau e asen ni tāma mea. Aren se ngahi whakamore mo mea ka atoa ko ia whai pehe komiti, au ki he kai, mea whakaongo rea na e iai, polo kalama, toki mea mai pe koa timi ia. Ke whai he polo kalama, pena mahuanga o whakahoko ia i he holo, siasi katolika o Haateiho. Polo kalama toko lahi, polo kalama whakamawhana, pena e hau ki ai, kau whakafofonga me ngai whaitu ke keo hange koe whakatau moa, ke hau e patoa ku fie lere, mo e patoa ku fie kau e kempei, mo e hapua, me ai ai kakai ke na honga toki whiri ko hai, te nau omi, ka nau omi ki loto ke nau whilongaki, koe uhi, ko hai popila me ngai whaitu, nau lava whiholo mui aki, o nau tukulolo kai, ave piki hata, ko uhi, ke ne lava whataki e tau ngā oe, i whakakau tau a taina pere ngesti na lava ako, na e maalai. Nei ai toko taha koe ofisa, tokoni ofisa whetutaki ia, fleti ulakai, i he efi afi ko ia. Nā ne whai ai whehu i ke sea koa tim, pē ko se misi, ai fo i whehu i ko ina. Ha mea ku hoko ki a mate ni, ko mooni osi mamahe ia mea mou tolu, ha mea kua ke toi asia ia mate ni he tau ngahi, polo kalama, o kau hange, kai kini hanga pou i tau ngahi mea ku whai. Ko tala noa koe ni, he na e laivi e aho ko ia, mo sio ka atoa he tala noa whama apopo ko whai. Ka ke lava he se a iao, o tari mai e tari, ka nane pehe, ko kore ata ka nofo pe i he ene mahenga, whenga i mai hono whakakakato e tau timi, koe uhi ke tau kakato kai whenga i ke tau pure anga. Mo whanongo ki he tala noa, pia te mousio ilo ngai siki nolo, o asi me tala noa. Pia na ia e rea, ai sia ai o pehe. Ko amanaki pe ko e kurea ko e ni o ku mamata mai pia maten ki ai. Pia ke sio ke loto kakai, nau whehu ia o puri, whape wawe peha taimi ho o whoki mai. O si pe polo kalama maa whana ko ia. Whoki hifo a maa teni. I he lere koe e ku polo kalama pia mo mafi. O akahi mai koe o ilo ehi kakai. Whoki hifo pe koe a maa teni ki loto. Loka me a katoa. Loka polo kalama toi alu. Loka polo kalama toi whitu taki mo kakai.
loka mea kotoa. Kai tuange pika nau tolu ko ati ni ke nau whitakai. Sai. Pōsi konga ko ia. Kau hoko mai ke konga ko a ikani tari ai. Osi ko ni ko e polo kalama u ia he pare mia. Tā mai lewa a piveni whi mau ikani tari ai ke mau talanoa. Ma lere atu lewa mo mafi ke api ko ikani u ia he piveni pe mo ikani. Ongo tangata lere i au pite ongo tangata. Ongo tangata o whafonua. Ke naloto ke movete pe mau e patoa. Ke naloto ke uesia e tau ngāwe. Whai mai i kani he kore mo he. Kore me ka te au. O te ai he paupe ke whinga. Whai ate mau a kiu. Moi ku tuu e whakaukau ke whai mo whakapāki fui hanga tā maki ke ilo he kakai e mea hoko. Pea koe tahai ne rea na e o mai e ikani ki au. Asiata. Koe mea kone o kuke viriki kihi ki ai. Koe mo oni o koe ko haloi. Ka koe ke uwhi o atu ki a koe ko os ilo e au. Kone o atu pe kone alu ana ia. Ko pe ikani. Koe lao koula tau ngawe. Koe ofa i he mo oni. Ata ki tua pe tau rea aki. A ngahi mea ku hoko kai lava whakatontono. Whai pe ku viri talamai ikani. Te u whakaha atu ka kou kore atu ki a koe. Ke ki taofi ho polo kalama kai whingai ke whakalere i ai vā kau tama kai hoko atu e tau ngāo. Pea nau talange rewa ka ikani. Ka pau te ke lava, te uatu e pala i maia. Pea te urea atu aki i he ku polo kalama kia maa tenta pueluelu ke piki ai. Ko mea ko fie mau, ko mea ko o koutukua ki ai ke haa mai. O tala mai ki he kakai pio kumoni pio kuloi. Hao tala mai ki he kakai, ka pau o kumoni ne ngahi whotu utu, tala mai ai uhinga. O ene toi whenga whotu, ka mai rewa ikani. Na e u iau e māteni, ki hono api, o kuiai pepe ha mohono mari, o whakakore au. Ke mau whukotu, ai pāti whoou. Kai oua, e mau ngā unu. Ai ko whi ka anoko ne anga ka ikani. Ka anoko tau peo ave ka buna. O mosio ke māsila ta mai e tangata. Oua te tau ngā unu tai alu moi kakai. He te nauri ak tau tō. Ka tau whenga e tō e visione o moia. Ne whakaha mai e i kani. Ko nau alu koe ai uirewa nau pāti koe ha. Ai u whengi takitaki atu e tala noa ki alu ki ai. Whai atu pia tā mai i kani. Nā ane whakaha mahino pe ki a mateni. He kai mui ai. E nofo pe ia he koe visione. Koe koe mea ia kulawa ave pe toho. Koe tangata pe u whi alu aki. Nai māma ubite tala noa i kani. Pea nā kutukulolo lewa ki ai. Whakakau. Tene lawa o solowa. Afe lewa asiata. O kamata pea mo mafi. Mohani ihi. Ya epok fo o. Koe o tokoni ki he masiwa. Aia koe ngahi fua eni. O ngahi whakamama o tau whai he politikare. Ke ave ki he society.
ke whakafua i e tau ngāwe. Ko pau ki tau ngāwe a ke whi ofa aki, mo i whetokon aki, hange tofu pē koe, kupu i rea. Na e tohi whaka mui e aglis kai vitio i hono whoha. Ko o whaia ki a tahau, ki hi si hifo ia koe. Ko o whaia ki a te au. Ko i kupu i rea si rea oo, rea loloto. Pea koe rea u whaingata ke mahino e toko la. Ko i kau ofa pe mo i manawa ofa. Mamahi i me mo i ofa whanua. Ea, e na whakaukau ki ai. Ko i ena tafokirewa asiata. O kau ngā kau mo e ni i muri. He langa ngahi whare si kau masiwa. I tongani. Ka e whakanga loku atu rewa. Ai politiki. Tokua e lava. E he kau tangata. Piko e koa tim. Mo e kau tangata koni tawhatafa hange ko. Pive ni ko. I kantariai mo ni. O. Whalerei ai fo i baha. Ko alu ki eua. Langa i e fo i whare. I o pātangata na langa e fo i whare taha. He girewa ki eua langa e fo i whare ono. Alu mei eua ki haapai fo i whare tolu. Whare whakakolo eua. Mo whare nofu anga e taha. Pea i e ku foki mai. Ko whakatoko ngā i le vai e mea ko ini. Mate au pito ai patoa. Tupulaki au pito e whai hala i loto he loto i Pureanga. Longo mo ui au pito a tāpinga lave mau mo lavu i enaretio i ono tā malaki mo tā palasia ai patoa. Taimi koe naku ki i foki mai ki whakawhiowhi atu ki e politikare ki ilo koe hae meu hoko. Na e toki mahino ki au o kuia i e fuuloka o ku loka ake ngāwe. Pea ko ia na ku whakaukau ki utoi aka ai fuuloka ko ia ke maha e osi ko ia ai vote of no confidence o toi more. Ka pau te mō whanongo whakalerei te mō mahino ipe. Mō whanongo ki he talanoa pia me nusila siaus nume tolu. Mō whanongo ki he ngahi talanoa hoko i tongani. Pa te mō lava peo o whakahoko. Lo tonga whai mawhana e toko ni mo e ngāo e mo e kakai ana whatupulaki. Fotu e komiti eua, komiti e patoa. Fotu e komiti hapai, komiti e patoa. Ku oange whaofisiare ai whanongonongo. Mei he komiti koe e koatim. O ku ikai aha polo kalama i e patoa koe langa whare. Koe ki aha polo kalama i koe tu whanu tolo. Koe ki aha polo kalama i koe tokoni. Na mauliri wai pia hapai koe komiti. Ngawe ofa ngawe tokoni. O ikai koha komiti patoa. Koe ngahi mau eni. O nofo ai mama huhu kia koe ni. I loto i he koa timi. Kage loloa foki pia mei hapai. O
kamata ke tuku he kau whawhawho ngāho nau te whito i whatongia te whito koe whaulao siofe ngāwe pure a ngā whaka opsisini mo whai e toitangi whaake kakai e ngahi mea ka nau toi whaka ofisiare mai o alo a kilisi koe ke toi fie mau e tohi tangi mo laka mo ngahi mea pehe pea whakarea mai ia e ngahi mitia whasosiare mo ngahi mitia ke he e mo are whinau. Kamata ke vavanga pe movete ai ngahi me mipa malohi o ngahi kupu fe kau aki patoa pea kamata ke uha mo ngahi tala noa ke hoa au ke ngahi rea tai fe unga pea tafoki lewa ai koa timi o tuku ho nau whatongia koe ngau e whakataulama e ngau e whakautu mau i whare area nau hanga mai leo nau tolu o whehanga ngai mo e kau poupou i tua o i kai ke nau poupou i tokua koroporo kolope ka nau poupou e international menu sila tokua koe koa kulupu iau rea kovean ka nau tolu koe kulupu iau whaka apa i ki nau tolu koe whehu i. Na e ane whe ke ngāu e akirisi. Pea whihanga hangai moha kakai o ta taua i pe. Ahono tolo makai e kakai. Tui patoa pe kai tui patoa. Na e ane whe ke hanga mai a akirisi. Ki tua. O whihanga hangai me kakai. Mole ke mama. Koe tunga koe ni oku ia e koa timi. Ko nau tafoki nau tolo fuhu mo kau poupou i he whaka uhi ngā. Pea asi mai ai e lanu mo kalato tonu. O e ongo taki koe ni se misika pea mo māteni koe mea koe o whina se misika. Whaka awhalahi au pita. He piki whaka wheke atu. Ai criminolo. Whatu tamaki ko ini i hono tawha aki o asi kovia i ki kakai e whanua. Au ki he tuunga. Kai ki nau toi hoa na tau pou pe se te au na toria ki he whakalere puri anga ko ini. Neongo ene whakatu tamaki. Ki he kakai e whanua. Mo whanong katoa pe he tala noa a shea. Mo whanong katoa pe he tala noa a mateni. Pea mo taha pe he koa timi. E nau pou kakato. Ki he puri anga whaihala koe. Tuange ho nau whainga maari e. He koho nau taimi tokua. Koe taimia na hu mai ai asia ta masima ki tua a kahi e matapā. Ke ilo lahia he kakai ai pala ku hoko i loto i he koa tim. Ka momana tui koe koa tim. O i kai koe hako miti whiri ia ai kakai. Ke hange koe whakaamu koe a akirisi. Ke tau toko ua. Ma wahe meihe. Kau whakafofo ngā. He koe ngā whawhatongia ne komiti. Ko ha sino tau a tāina. Ki nga hoa ngā siofi ta e pete ngā ue kau whawhafo ngā mo e kau whare area. Ka tau he hou eiki mo e pure anga. Pea nau rea ta e uwhi i he mlea moni. Rea totonu. Ata kitua. Mo whakahatu ai mea. O i kai sai. Pea moeanga mo ui e kakai e whanua. Hange ko ia nai whai hano whakaamua. Ka nā mōs whanong katoa pe he sea.
pea mo maten i na ngai whaka uhinga. Ta mai o atu ngai whotu a kakai, whotu sai pe, kai pelu atu pe o atu hiri he kānita. Koe visione patoa, koe piki he visione. Koe hea koe visione patoa. Koe visione patoa, koe tau i e whaihala. Ka kuia hono ngahi nau ke tau i aki. Ata ki tua tau ngā ue whakamau to tonu pure ai lao. Pea moi vahe tau, pea ko pau ke tau ngā ue aki ngai mea ngau. O ku whakakonistu tone ke whai aki hono tau i whaihala. Te lava puke hange ko taimine ke mo uia tangata i ki atu. Akrisi. Ko hea visione ko atimi. Ko visione ko atimi ke whakakakato mai ho tau tokolahi ke kakato. Ke tau whiria se misika koe hei. Koe paremia, pe tokon paremia a Martin Tapueluelu. Ko hea whakamooni ki ai, anina klave ki ane afi. Hawa so ne vuna ko smau ne toko ua ke ne fitu taki ki ai. Ui e se misisika pe mo Martin alatu a vuna whaotisia pe mo mafi. Kwa ki kakato ai ai koadimia. Ko Martin pe ia pe mo se misisika. Na kore ke tukuange kauseti o vote of no confidence ke nau whāko. Pea mo sio pe mo tō ke mena hako hangeha. Hangeha mena ia koloa peke. Kana e vika ki i vari. Ki whakaori. Kai tuku taha mai e nau toka ngā. Ki he hiri goni whai nove mani. Sai. Koe tūnga nau koe ni whakatemo kālati. Ave o hiri ki mea fua ai kakai. O te kaua i pe. Pe o kuke lolotonga whafofonga. Pe o kuke kempeini. O pau ke hiri koe mea fua whakatemo kālati. Koe loto oi kakai. Koe makatuunga ke whai tūtūni. Pe mo o hakautaki pe kua purea. Pe koe mea ea kou taua o koe ai. O si whao fo i saluni fo o. Pe koe fo i planite fo o uia. Ai koa timpe a tūtūni mai. Mautolu ko o atoe we. Mo o pe o whakalava mo whakakato mai Ko unga ke taupureanga. Mo whakakau kaua whakalere ia anga tala noa. Ko hea e plani ngā ue. Koe ha ai tuke ka haue pure anga. Ko pau ke tau whakatoka halafono ngā pea ilo he pure anga hoko. A ene ngā ue ke whai. O keko tau oa tu peo heka he fuusea. Pea tau toki hahaka ipi koe hae mea e whai. O hange koe pure anga koe nai toki mawahe. O nau tafoki hake pe o lau a tanuhala. Koe whainga maari ke milionea ai. Ai kau kriminolo kone utakaoro loto. Pea koe uhinga ngai ai kupehe. Koe hala fono ngā. Koe me au tawa uki ai. Koe whakatu tāmaki taha. I he whiwhiri ai kakai koe kai ke nau ilo. He koe nau whanau tamaina nau whiri ke hoko koe whafufonga. Koe pāti e ai patoa kuia e kakai. Sai. Koe pāti a kakai o kuia e whafufonga tatau toko ua me vahenga taha fitu. Kakato. Kakato ngahi reo, kakato e ongo katoa. Ai reo ngahi vahe whanua, vahenga. Koe toi koe loto. Peu toi toko walu pe hiwa. Fo i reo pe hiwa. Nau whai hono whakakau kaua koe. O nau ki i mea pe a nau tolu kapati pe.
mo malu kia entai tolo e nau kabineti teu ke hu kai to e kau atu e ngahi feitu ke he ai peke toki whakakakato atu pea toki whai ai hu kanau eksi i loto o tari tokua hangeha nau api tuku hau ko nau whakatemo kālati kua pau ke tuku ki mautolu ke mea fua whetari aki pe koe accountability ke sivi i koe pe oku ke tau ke iloto pe ku tau ke malolo kai hua tu hafetong iu enape mo tau a konstitutone whaka temukalati ana e resita asiai ko e loto kakai the will of people ko e me ai au whakamatunga me ai ai whaitutune kautaki pe koha pureang ko tau kautaki ko tau talamai he sea komiti patoa pe ko e ko tim ko loto e kakai na tau om ka hiri ate te pire talamai e maten ko i fie mau ko te kau mai kakai o mai whaka fere whaka kovi ulu pe whaka lahi ngā ue me o koe ko momo tolo whaka moko momo wo ex he nakai he whaka moko a kilise tau e whangofuru nani whinga ke mai e whonua na hawa agrisi he volo mau tolu classroom ke ne ilo mau lau marie pena alu he volo i olunga pena ne alu he tau potu taha o ngahi tum o mau laka ngā mo mawhai e whanua pena ne whakahoko hono whatongia aho mo po uri na kai ke extra agrisia pe tari wahe pe tari pe ke whakakato atu o ngaka nofo pe o mapu mo kapati ke hange ko fa matala to langa ulu to kua kawat ke langa ulu sia ni huma kitua ka ku malu ia he gwe komiti ku ni fa hoko fatongia pato peto fo ai to fo ele afio fa o komiti ia to kore ko le rei tahan ke tau tali aki tali fo ke fikau e pare mia ke hifo mi ono sea pato to hi office palas ko le rei tahan o mau sio ki ai ke tai fie mari ai afiona o mau kore atuai kakai e fonua ke vete ki fare area i ohinga le rei ko ikai ke to e fie mari e afio e fonga o whanere ake pure anga i he taimi. Pene risi, whakalau mai e ngai mea. Ko whakalolo mataha. Ai tala mai ko e he wholofola e ni awhio. Vai au pito pia mate. Ai ta whaka opposition. Whakaanga. Mo whakawhepaki whaihala i loto. Ko hono whakamooni maia e kutala noa. Ko fwoi sempari tatangi pe kau whafofonga i loto. Fwoi pōpō lame pe ke kau whanongo atu whai kikiki. Ko e ata to tonu o hataha o kutala mai he wholofola. Action is more powerful than word. Tipeti, whanongo kakai he. Foi hiki ko anima action. Powerful wange foi hiki ni ma. He pala alongutu. Ko mala ko ni toki he whanua. Kau e kau whafafonga lolo tonga. Tuku ke he siau spō hiva. He hiki hono pou i. Ko hea hono uhi ngā.
he kua whakafoki mai lurutawa na e tau i akirisi i he kua hili o toi whao whawhare pe ia i he loro tongani. Pako uhinga ia utala noa ki e kakai e whanua mō whakatoka ngā i lere i ange mua ai tō wholawhola a ene awhio. Kakai vauti, kakai totongi tuku hau. Nakai tō rea whakapalangi ia, ke tō wholawhola mai whakapalangi. Mō manatu i koko mō tolu o kuia i e mawhai. Aia ko whaloloa koe se te si. O kui kai koe hou e ki. Mo koa timi. Mo pure anga kui loto ni. Ko ki mou tolu no foi tu a. Ko mou tolu kuia e mawhai. Mo whiri whaka poto poto. Sio si awhio e ni awhio ana ia. Ai paluparema. Mo whiri whaka poto poto mai. Hakakai ofa ia ki mou tolu, ofa mou papanga tuku hau, pa te nau tataki le rei. Aho mou whare. Nane tala noa, pe tō wholofola, e ni kai whie maari e, alahi tāpuni ang e whare. I hono whakahawa ke whahoko ngā ue. Hano i ngā, he koe ke kau e kakai ia he asenita puri anga koe ni, au ke koa timi mo hafua. Mo whatonga e alua koa timi te mi. O atua sipa e ho mongutu. Koe whe mau ke mo toi whehui mai mta anō mai koe mau atu pio whakamawhana. O se swarm iu ka make you kai swarm pia mo o mai hataha ki whakato mau. Koe tau e pe mau atu ba toria talatu ka motolu ko whangamare. Koe whakasesere. O te mo toi whehui maha mea na ilo wiaha mo atamai. Mau mai peo entonces ato hai mo talatu ka motolu ke mo omi e pia koe me aia. Koe tuunga ia o ia e whakatu tāmaki ai ngāue ai patoa i he taimini. O si hulu anō tau whangofulu whakamama nai whai akilisi. Kai toi kehe ia mo whai laulau nai whai tupo uruaki tai maari e mai ai atonga, moi hatu i. Kai te keke mo whai laulau na whai kalaisi. Ko uia kai mo uia i ki tau tolu anga hala. Nau hu kahape ke vete hai whakapōpula nofo hai sia tonga mo hatangata. Na e nofo tahape ai atamai mo whakaukau a Chris Pohiwa ke tawhi whai halahe pure anga ka e inu e kakai whanua Hawaii o kuma. Mo sio ke fu te whesiti koni hoko ko e ni. Mo fu hiki tō ai ono ngeau tu miliona ko e ni ko o si talamai he minista paanga o e ahoni e fua ia he tau whanau. Ko e au ia ke kula aho o e kovi hake utaho tau whanuani. Ka neongo mangalanga maari e mo whakawhepaki mo taifie maari e tokua. Ai hou eik mo memi pa wharearea mo haipe i loto. Ko hono whakaosinga ki tau sio for their action. Who's gonna move there? Who's gonna support them? Pato pe ko paloti alu ka to au ka fafonga pule anga. Fafonga no pere fafonga kai tu kehe. Si isia si pohiwa. O kui kai ke loto ke o mai whakamala ia mo e te fesit ko ia ke hili. He ulu o tau tolu mo e tau whana. Katoa kau malanga pataka mo longoa. Mo e hafua o whai loto. Nau whakaosi pio fo tu niu ki he fo irea na uhinga kia agirisi.
Ko corruption ni mo lulu ta va fai pe ho ta mali I loto fare area. Hano fa mo oni patset la ta pe o te fesi ko ni ko fare area. Ai pure I hesea. Hoko kia ia fe fare paanga. O pure ni sta paanga pe moi pare mia. Ha me hoko o se na ngau ke paanga hange ko nulo tonga fa hoko I eua. Lere tanu hala alu e hafua hiki mo kabineti o fai ki eua. Nau alu ai pe puke mo kakai o eua. O fa pe ko mama fe unga kakai. Tuang e whainga maari e ko panga pe tau tolu. Neongo ne tae vahe tau. Neongo ne tae ofa puri anga ko ni. Ke tuang e ta au ki alu. Mea kehe au pitoia mehi. Ata mai lerei ko tō wholofola kia e ni awhio. Ke mo o mai aha kakai e ofa ia tau tolu. Mo tau kahau. Nei whai e whaka eke kia siao sipohiwa. Ka pau e vete kie ni pia ke hoko koi paremia. E ia I haliriu. Te ke lava o liriu ake patset ko ni na pehe siao iyo. E ihe te au ke tolu ngau miliona te ulava tutu. Me ihe fu te fesit ko ni kai whakahau fe whanua. Ko I whahinga sio lolo ae. Mo I whahinga awha whanua. Mo I whahinga visione tau mamao ko ki lava hata sio ki ai. O ku lava sia o sio ki ai. He koi mea ia whakafofonga. O ku ne pore I. Pango. Koi koa timi o ku nau pou pe se te teau. Ki e whahinga tutu whakawahenga iki ko e ni. Na e whaia he kakai. Ko kau criminal, mo kau corruption. E pure anga severe. Pea pou pe se te teau e koa timi. Ki e whonga whakalere ko ia. He na e talu e kore a Christian ke mo ui. Lao whiri pare mia mitua. Whau ia ngota maha pai. Mea ke au ni te ke lava ia. Lao ke whiri whakaluku fua mo whiri hau e ki. Whau ia mautolu ka tamako ni tonga ni take aso ne vuna. Te ke lava ia. Ko tau hala whanonga ni fiha. Te ke tau whanonga tu loto ko whakahau. Ko e oa to i pe popo tama. Inu kapati. Mau e vahe hango lau kwa siao si. Tau o si hua te sirini. Kai ke uhinga maari e pe koe hu mai kia kia. O kai e ti koe allowance traveling ko ape koe ha. Ai koe alu koe ki tahi. O ku whakahu hifo lawaf. Alu hifo mo fulaine lawaf. Eke atu ke kau sekretari whai vahe pe koe hae. Tamai koe vahe pe koe pure pe sea koe mea nene omi. Ngako atua loto. Ifo e kai. Pea koe pehe. Ke tae longo e. Kau paku tapu mo whatapu kau masiva. He o ki loto. O rea mai e mea ko ia. He na e tolo loto e. Visione. Mo patoa ko nau heka mai pe nau tolu ia atlisi. Whai pe tala noa, whakapahe ke. Tala i pe mou ia ke visione ko tala. Tano mai angi hala whanonga i visione. Kai ila mea ia. Tano ata mo koe, na ngau po whakapuri anga. O na ngau he pepa, na ngau he. Na ku mui mai he hala whanonga. Ka koe ha sino ko ia. O hala whanonga. O asi mai he to o ngā mo ui. Ka koe uhinga anga ia e kupehe. Hange koe polokalama neu hoa teisa pia mo sekeritari ko ia. Ai poate patoa.
Na kai ka toki mea ia na toki hoko hake. Hu asi auski tu a. Ikai. Na osi fotu e komiti ia. O whaka malu i he totone tangata mo te mukalati. Ke iai foi komiti ko ni whakapolitikare. Na whanga taha pena toko no siofi. Pea kono hiki. Pea mei uriti. Ko e wheitu ena tuhu e aklisi halavave. Ai tu ai le tio. Pea au ke ahoni. Kai te lawai wha au ngai. Peki whi alu man kamaki. Ki he kauwhafufunga ki o office ki ai. Nau alu pe ki he office ko se misi he kumiliare. Mua ngai wheitu to le re yang. Ke o office ki ai. Kai te lawai hifo ki lalo ke nau o mai. Ki he luku a kakai masiva pe mei muri o ngahe o ki loki ko ni. Ke nau o whakatahai pa nau ilo mea ke whakakakato i. Hawa tōpu i toa wao pe me Amerika. Pea wange ki ai. Ko kei whetakai pe hono. Ngā hui mo siaosi. Ia ia puka moe otu. Mai e pānga tanu aki. Hāfua si pen mo yogoko ai kakai. Movete anga pe. Ngawe ai koa timi. Ko hai o kuneanga engineer ai. Ai ngawe ai koa timi. Maten tapuelue. Pea koe tangatau. O kuiai e ku. Hange koe lau. O kuiai e ku whaka mo oni malo. Ke mea kui koe vision e patoa. Koe ke pipikia kata. Pea o kukai ke nofa vision e ke ne ofa iha whaihala. Pe tauhi wā. Ke a kau ngā tangata. Koe ke pe ia ke. Kai oa nā whakaukau ha taha whiohi mo asiata. Pea ne he hema. Koe uhi te nelawa toho a ki. Ke alu kehe me mea kui koe visione. Koe visione unofo taha pe ia. Ke tau i e whaihala. I he matawai o kui ai panga tuku hau ai kakai. More taimi ke tau tafo ki hake. O tala noa ke kulupu koe, mo kulupu koe, koe haa ne kākā kunga. Mohono toi nā vea he kau whaihala, ai panga tu hau e kakai e whanua. Koe visione, koe foi ilo whaka ita aniti whakalangi ia, ki hono tau, oi whai kovi, pe koe mau, whakalao i mamanu. O kui kai koe visione ia, ko whenga ke kaka, ia tuunga ke wau ki a mawhai. Pe ko e ku malanga atu tokua ko e ni, ke uhinga ke u alo whiri whare area. Pe ko e ku talatala ki ia pita sione se emisi pe ko ABCD. Ko inga ke lawa i hoku kretiti. Ke whiria iau koe taki. Ka koe visione. O ku pipiki e ia tangata. O ku kai ke lava mamohe. Ya ne sio ke kakai o whanua. Mo i whanua. Te nau tō ki halua i a whaingata. Ko te whitoi ngā ue nai whai e aklisi. Whai koe ku koe mo i a aklisi. Nā kai kente loko ngā ue ake whai ilia koe patoa. He kone osi ilo ko mama kakai. Kana ne ngā ue ake whai ilia koe kakai. Kone lava whakawhai ke hei. I atamai o kakai e mahino me mama unau mau. Unau mahino i e fo i tofi whaka vare mo whakatikitat mo whakai haua kone ne whai i wana tānoa. Panane kore ki kau minista. Ke nau whau whakavave ngai lao ni ke whakapasi. Lolotongo ke i mo ui. Ka koe ui he nei kau e tau kau
whafofonga mo tau kau minista. He ilo ko tofi ko e ni. O ku kaulere ia ka nau tolo whenga ki nau nofo atu wau ilo tolo. Hange ko e kulau. He ku toko hui vai a mape me mui. Pe mou sio. Ki anga taau e taimini. Na anga fe. Alua pure anga pe monuku ke malanga ke peni e au kai. A te vita lave mau. Na anga fe kalo ave i vosa. Mika ke ne whakamooni he tohi. Ke tuhuivo pare mia tohua. Ko ne tauhi wā ki hono ho eiki ko sea ia. Oi whare area. Na anga fe. Alua tui waka nome i wahenga nima. Ke tala nomo pou ia māteni i wahenga whā. E toi lahi e ngahi mea e asi mai a muianga. Ka koe whakamama kou whai. Whaka amuange kakai. Ke mou to'o to'o mama ai to'o wholofola ene a fio. He o ku whakamari le reia mo kupu i rea kone a klisi ni ngai whaosi. Iai aho te malolo pe te umate ai. Ko fuakia te mawhai kakato. Sio, o si ilo pe a klisi. Ko ia na iai mawhai ke tala mai a mea. Fuakia te mawhai kakato ki o mou af ni maka kai. Ki o mou whiri whakapoto. Ke omi haka kai. Te nau ofa ia ki mou tolu. Tataki mo toka ngai ho mou panga to pau. O whahetui. Mo ho eki mo whanua. More a kirisi. Ha mai ene afio o tō wholofola hanga tonu mai i he kupu i rea tatau ke whakaloloto ka koe tangata tonga. Whewhinei whanua tonga. Na ane o si tala mai ki a koe to tongi tuku hau ka wauti. Ko ki mou tolu po ko ki tau tolu kakai. O ku whakia te mawhai kakato. Ke mou whiri whakapoto. Hakakai. Ke nau tataki ki mou tolu i he kaha u. Panane rea aki. Ai ki kupu i rea. Ko ngai te whito i mo oni whakatemo kālati. Ko ia tonu ke turi fua ki ai. A e tau ngau e whai. Pea ko whereva. A e whai totonu. Atakitu a. Mo e tari ui. A e whaalau. O kua whiu tari mai. Ki ngahi. A ripoti. Mei he kau minista. Ke oange. Musio, pehe puri anga ko e ni. E osi ai patseti hono whakapasi. Pa te nau whaureva ripoti se pitema. Ke ave ke ene afio. Ke ave feu te o te ripoti te fesit koe. Ke ilo hene afio koe hako uinga u toi hiki mama whai te fesit koe. U te o atu ai whakamatala ngau e koe. Hiripe tō wholofola, tūtū ni e pare mia me no ofisi ke lere takai e ngai ministry, tala kau CEO, mo hiki mai ha mea, ke ave ake whakamatala. Mahi no pehe ke lawa hiki ha mea, na i kai au pito ke iaha palani ngā o ia ai pure anga. Pako whakamo o ni e. Taimiko na e ui ai, hau mau hou eiki me kere mea si la kepa ke ne hoko ko komisiona leo. Polisi. Nane ripoti hanga tonu ke tu i. Ane huat ke potu ngai polisi o kwa ki iaha palani ngā au e ia. Kwa kwa ke ne ilo pe ko hea kwa mea kufai. Pia koe whakatata mahino ia ki he pure anga ko e ni.
Koe ai koa ke hanga he minister polisi o whao haripoti mei se. O ku ikai iai haripoti. O ku ikai ia hapalani ngā ue. O ku ikai ke ilo i pe koe haa koa ai plani ki he lere loroa mo lere nou nou. Ta koe ui ngai e kutala noa. Koe patoa pe tahta hono fotu. O ku ia e nau polo kalama mo nau kaweinga folau. Pia ka pau e ui he ahon ki nau pure anga. O ku ia e nau ngai asenita mo nau ngai fotu tu. Ki he polo kalama ngā ue mo whakalangalanga. Whakakea ke ho tau whanua. Ko hae whakamoni ki ai. Tō lahi kaha he ngai ministry e nau ohofe English. Pehe, koe ko hatangata whiunga ke pare mia. E koe ko hatangata pota. Koe ko hatangata na e sai e neako. Ka kumou ilo. Ki wātai mnou na huma English tau wau ke onon. Mono pe 50 miliona panga mo. Hala hafo i no ta. Ma anu aloha ko ulelele atua neuhu moi hoa maua upatangata. Asi pe vao he nofu anga. Mo ua kakai he upmoko hunu mo ngai mea ke. More tonga masani. Vea vao mai paka komata ki hao e vao. Koe whailonga hafonua ku vao vea. Koe whanua ia kuri aki hono kautaki. A hono kakai. Pea oku ikai ke iai hanau plani ngā aue maa e kakai. Koe plani ngā aue pe maa nau. Koe whakamo ni e. Koe fu ensinia koe a lavu. Tā noa lavu a o ne lohi aki i moi tu i. Ki hono fu toke tā. Anu mo ne civil engineer pa talamai ne ako moi hafua. Koe hopo. Nai uma he tohi tapu pe rea mo ne lavu. Tage asi ha toke tā aia mo ngai mata i tohi. Pe koha mea whakapoto au i civil engineer. Ka nai tala noa lavu i he tā noa mo oni. Ko hono mala e koe ngoue. Pa koe ni experience he ngoue kune toa fukawa e ka fiho. Pa koe mala e ia. O tau kei ai. Ka pau te tau toho mai ia ki he whalere mo engineer mo fui ulu tau palpare mai lo toi pure anga kai toi ke he mo koa timi. Koe hao e fukama tō kawa o talamai ko fukama engineer pure anga ia. O heka he ulu pare mia pane taki aki criminal mind a tau whanua tau tā sipa takai koe o tau he takai holo hiri ko ia takulava pe o rea mooni tako mea ki uma he toi tapu ke loi he konga lai kai tala noa mooni he konga si isi pia ko tau polo pare maa ia tonga ko whakamalo atu ke hau e whanua. Ho ofa ia ki mautolu. Kai ke lau e mau ngahi tō nou. Kana ke ilo pe ai ngata anga e tonga. Kana ke whakaau aki ho ofa whakaamu ke maukau atu he langa whanua. Pako uhui ngai e tala no hamu. Koe whakaamu ke mahino. Koe koa timi o koe whiria ai kakai. Koe kau whakafofonga koe whiria ai kakai. O whakatau mua ke na uo ki wharearea. O rea mo whaulao, mo vahe tau e kolo ai whanua, ma ai kakai e whanua. Koe poate. Koe whiria ai kakai. Ke iai hako miti mo poate tau ataina. Ke hoko koe mea fua ia me he whakatolahi mei tu. Ki he ngāu e o whai. He kau ngāu e pe koe kau whafonga. Pe koe kau memi pa wharearea.
o una ngau i loto i wharearea. Ke hoko komiti o tamai mata tae pete ia. Ke watchdog pe ko siofi tae pete. Ngau e pure anga o tatawa e pe ko whē. Ai kakai mo i whaahinga te nau whakalere. Ka ke nau nofo ngafa whatongia aki. Aho no siofi tae pete o hage koe nai whai e aklisi ki mua. Ka ko anuhi. Mohanga kehe mea e koa timi. Mea whakauria he ku whanongo. O ku ai ke nau toi whotu komiti. Mo sio kakai. Ke mawhao ato mo ata mai. Pe koe mea lerei o nau whai. Pe koe whakawhepaki ki he kakai. Na tawanga whotu nai kakai ko ni kilot. Ke o whakawhepaki ki a tau tolu. Ke nau o whakawhetau. Ke nau toi o ai pāti. Ke nau toi o mai whehangahangai mo ki tau tolu. Pena nau kore tau whalala ke nau o moia. Fuhu aki ha mea lerei ke tawhe mai whanua. Ko tau mata vai o ku he kai e pare mia. He koi o whai ai tu ni mo e vahe fui keke whai ko no mika e whanua. Ai tō whalawhala ki ai neafi. O kwa ki hafo i keke tuku he kau pou i tu. Ke uhi ngai e nau whakawhepaki pa nau whau ko miti pa nau hanga mai. Ke tamai tonu e mohala e koe mea e ke whai mo. O kou whakapapa wat he loto mooni. O ku osi to tonu ke stau puru e tokola. I e koa timi ko niki tua. He tau fie mau haka kai e mau ai accountability. He kai ke nau toyo o face to face mo kakai. Ke nau ma o against ki tau dolu. I e tau whaka amua ke tau mau e whaka mau to tonu. Vahe tau. Mo ata mai ki tua ngawe. Mo accountability ki kakai e whanua. Kai pe tau fie mau ha sen pare tatang ki o tau te ringa. O siang e ko ia. Kune oange pe whainga maari ke whaihala. Ke tupulaki pe. Kakai o e whanua. Tau te winto ki tonga tapu whaa. Pe o kuke i muri, pe kuke i tongani, pe tūtako ka ngā ke whakaawa matapā, ka nau whanongo, hāno aonga tau piki, ia foi sino koe ofa uai ha māhenga, ka e tae aonga e whanua kātoa. Tā mai he māhenga koe, si, mau ofa pehe mau whafofo ngā. Unga e ki kai pa anga ia. Koe whehu i. Ko wahenga whitu ani kou tangutu ai. Na e kai pa anga sio ne vuna. Whe pare mia. I kai. Ka koe hae unga huki tua. Koe tae fie maari e. Lau wa agirisi ko tau ngafa whatongia. Ke so i pe puke mai a ki nau tolu. O ku ngari. E vai ho nau tui mo nau maa. Whamalohi a ki nau tolu. Ame ka nau tolu whatongia. Ka lau ke nau nofu ka whahoko tau ngāwe. Wafta wha. Ai ko wafanga fulu mo le pure anga ka wakano. Wafta wha. Foto utu e kabineti. Foto utu ai agrisi fo kabinet. O mai e kau tau atai nā to kua. Sio he kabineti. Koe e kau agrisi ia i he lakanga pare mia pe toko ni pe koha lakanga minista. Si tangutu pe e tua. Kai whakakoloa ki nau tolu kāto. Hanga pe he foi to onga agrisi ko ia. O toa loto kau whiri tau o taina. Na wo heng. Na wo ato whawhango agrisi. Liliu e foi polo kalama. Pe nau alu ki Niu tau.
whakataha e whotutu. Pea whiria ia aglisi. Koe pare mia. Kai omi lewa he kautau a tai nā. Asia sovaleni koe tokoni pare mia. Koe fōu ngai nei tonu ke nofo mo i tau koa timi, mo i tau kau apostolo. Ha no kovi koe ku ostala mai pe e pohiwa tui o ne toa talaki kau tama. Ka paka i te whotu hata. Te heka pea hoi sea. Pea heka pea se misi hono sea. Pea heka ka atoa peo na ngai sea. Pea hoko a te tau whanonga. Mo whanongo ki e tali e kuhao o atu. Nau whetakai koe whakaabu ia māteni. Saipe ia. Tuanke more. Ka more pure angapea more. Tau piki pehe visione. Koe visione ai patoa pe koe pati whatemu ka alate otu motuanga o wha. Te tau lama o whakalere ke ata ki tua. Ai ngawe mo tafi matawai ke oanga vai maa ke ino e kakai. Ke tau lama tatolo whakalere mei tua. E koe tau nofo i tua ko mea whai koe tau kālo i aipe whai hala mo mamahi i aipe nguto fuiwa. I e tau ngau e pango whai o more ai pureanga. Koe visione ai koa timi. Ainu nau kei malanga o i taimini. Pea ko he ai ni ihe o kakai i he taimini. Pare mia se misi sika. Pea tokoni pare mia maa teni. Pea toki omi ono ngai whakakato. Ka heka hake whai ulo e ua koe ni. Ke hake koe lau. Tai tau kei. Tai aha poto whiunga. Tai aha ilo ki whalere whalu fua whanua. Ke tau tāsipa eksitenta kai holo i olunga he fungai whanua. O ku fie mau hataha ia ko haasino mai pia tāhuri mai. I hono hala whanonga. Ko ne whakasisi mai ui ai mea tene lava whai he apungtongi. Se aspo hiwa peta. Kune osi talanoa ki he, talanoa ki whakakake o e, talanoa ki he, pia tarihanga tono he mitia. Ka whaiange kui koe pare mia. Koe haho me au whai. Tanoa se asi. Koe uhinga talanoa ia se asi, he uia he mea hono ata mai. Pia koe uhinga kou poupou ai ki ai, he kou whakalere e se asi, a education ni he pasiki. Koka mea si ia. Ke nofo a Pasifiki mo fukau poto mo fukau. Matai tohi ka nau o mai. Ki a siao si mo ene tau kei. Ke ne hanga fukau to uta ai mea aku mau ai mo ui e kakai toko la. I he mala e o e ako. Pea ko hai koa e ka e tui ki tala noa po whai. Na e osi teu i a siao si. Me apea ko tupou korisi. Ke ne lava whakapatu hono mā. Whakapatu hono ni mā. Pe whakamatua tomono ata mai i he fua kawenga. Ha o ngau he pure anga. Whai ako pure. Tokoni whai ako pure koristonga. Whai ako pure atu i whee. Teu ke patu. Ke ne teu tangata koe uhi a koe ahonu. Lawe ia a kāperi lanu mata. Me kaua se au se taha ni ngai teu tangata. Hoko atu tangata he au. Pako tala noa koe kou whai. Koe ke toi uri la tā ia kou tātā noa mo one atu pe e au. Ka koe uhi. Koe tohi o ngahi tu i kune tala mai e mea koe nina ia hea masiva ango. Na ane whakahaufi. A hono whanua me he nima no ngai whiri kā. Na i kai whatonga i ke whamalo ia koe unga koe ne fu masiva. Koe mea pea e taha o kou manawa si i ai. I hanga he eiki o whakarea mo whakakou nao. Ke tala noa atu he tawha ki whakapolitika re. Mo e alunga ko tau he mai. Koe uhi koe masiva.
Whaingata ki whakaawa ngahi loto mo ngahi atamai. He osiri mai pe mea fua. Hange kono li ko ia he kau poto. Mo kau wa uka kalaisi e taimina ne ke i mamani ai. He wakai ko ki foha e nia e tufunga. Pea mo tae ako. Kana yanga whewhe ne ma e poto ni haa whaka poto e ki tau tō. Ka koe uhi koe langi mama. Mo e ofa tae whiriwhiri mānako ai o tua i he langi. O kai ke whai fufuna ki ne ofa ana mo ne ui ma tau toru o whafo mai au. Mahalo pena ko mea kune whakarea ai ai au. Ko unga he ko au na tangutu he fo i hala whanonga. Me he hau. Me mua wau ki e ahoni o ko ki tangutu me roto hala whanonga. Pea ko ilo e whetano aki mo hiwa e whangamanu puna langi e nau whakawheta ia. Ko uhi ko ia haka kai masiwa ngau e aki he iki ke whakai ai hono mafi. Ko uhi hako e whiri whai ngata ako nu amana ki tau whai. Kai ngatonga. Ko ni ko osi whakahat. Fere mo fafa ho ngai family loto. So ne muna ko angolo. Pare mia ko ho tau kete. Na lama pe ke hema ke kumi ha ko mo uilo tonga una u. Hange ko lau. Ko umu bouli ka kuya ota. Ka to aki na tolu ke ma o fa nga mari. Fa mamani ma fa nau. Mo family. Mo kumi ki halerei fa foi tui ma aku. Ka ko uhi ko to fola ai ula ki fa. Me ongo ko ni lea pe mahano fare. Mo e kakai i olunga. Ka aku malabe ia he loto motua masiva ko e ni. Ke oua au pito. Na tau kumi halerei fa foi tui. Ma ki tau tolu mo tau ngai family i he ngau ke langa hako tau whanua. Ta koe uia ke tau ofa he kakai mo sio koe haha lerei te tau whakatupulaki aki ai whanua ko tonga. Pe aku toa ai e ku whakaukau. A mea ai hoku loto. Pe au pehe ke atonga mai e lau maari e ko e. Mo ilo. Talo e hopo hake whetu hopo ko e ni. Kamsiko tupo wono. Mo iku ilo whakapapau. Kai toi vei ua. O ku iai ai plani koula. I he tui ko e ni. Mahano kakai mo hono whanua. Kai tau te fitu. Ki hono whare alo pe koe hako e pe koe kaha uia o e whanua. Kai ia hatu ia te hanga langa hatau here. Ma e hoko mai i hono tua. Kai ia hatu ia te hanga whaki. Hono whanua maa kakai kehe. Koe uhi pe ko ane sio kita. Sio pe ki ai. Kai ke te sio ki mui. Ki e talo ni hoko. Pe ko hono hako. Pea koia koutu ka iwi ai. I he ilo pau. O wha i he tu iki tau tonu. Kore wha mone ato ki he kakai na pe. Masi, nae ngutu tamurea pea kapkape ia ke whare tu i he taimi koe mo. Tate asia te maasima. Iyo. Alau ke koe fu me whai kāko ki pangai si i. Fie mau mahi tu i ni maa. Ia ngahi rea be vela asi mai ai. Rea ulu aki pe. Filipe tonga moa pe mei
ni wa fo o no fo kolo motua ko fai kau evangelio lea wa pe li lutui fai kau muslim no foi te kiu lea hono tolu asat masima ko tai iloa ka ko huri mo hako kuri le fare o ene afio ilo ta ko toa ko mau ha pe me fere me o ye fa kuri le o ai ka un mapelu mo lau pe ko lea ko asiata oa be vela hiki ake ngai fu TV kon ko hulu faiva ka faiva alange telefoni mo ngai me ako ia kai to afe ulo atu a e ku faka amu ke faka ake fare tu i he toge luo a hona fonwa e ngau e kau criminolo mo kau kaka osi pe e kurea ngari ko whakau marko tau tolu ngofu tu tolu a pe of ia i lai ne koia ho tau ki tau tulek osi pe e kurea pelu u me ngau e ton foni ko nau aluia o se wike taha pe ua me ai ku whaka ofisiare mai tō wholofola ni afio i he atape moerea o ne wholofola mai ake mea koini e ne ofa ki hono kakai mo ne kore wha more ko e tau nofo ko whehuhu whak pe whewhiloi e toto pe ako e taha ko toa pe neongo kui a koe tua ka guia hano piki whakatoto ki palasi whakawhita he ko whare lahi o kui koe eiki anga whatua ko ha taki o kui kai ke whakahae mofisi pe ko ha mamahi pe tupu tāmaki pe houhau kanane o mai e whonga moko a ene tala loto kau tatau pe mo lolo ringi ki tahi hou ai malona tu ai tangia pe mo e loto fuaa o hange koe ki ofa a haa mo ofo i he tonga kai ofa nge kau criminolo mo kau kaga kai kamata ki whama ala mai pe tupo nima ai hala fono ngā wau ke ne momoi mai ai fonua ke whalere hono kakai koe whakaha mo onia ai whalala mo ni haa mo ofa ki hono kakai ofa fonua kai pango hange hatau tori mei paki e foi mei a toi hao hiri whakia i he maake ka tau toi whenga ke lohu fo o ke tō ki lalo nai pehe ai whaki nai whai o a te ngahi lao whakanganga mo li poti ai komison whakatui ai tui pere hake nai taki ai a uluwalu kai a foi mea e tahe whakaonga liu katoa he pure anga o severe mo hou eiki e koe ungana nau ilo te tau ke mo ata mai puku peheni pe e koe kakai lau vare masiva fonua si ke matala nau ata mai o sio ke toi loloangi pe toi mawhawat ke nau ki uso nau erelo ia lau momeni ti kai whei lau koe uhi ke tau whakatau ho tau waka kia whaahinga whaunga e ofi mai ai e whamau totonu ata ki tua accountability
mo le rei whakaluku fua ke whanua. Ka ke kou tala no atu, i e konga koia, ke mahino e kehe ai poate ai kakai, whiri e kakai, mo ato e poate e whiri mai e koa timu, aia o kuhange koe lau, o kunau tuurewa ki nau tolu, koe whakawhepaki ki kakai o e whanua, ka koe ki mahino ki kakai e whanua. Ai alunga mo mea fua te tonu o tonu ki tau alungi ai. Koe ki tonu ki kau e koa timi e whiri tau tau toko wahe te nau whiri mai pe kakai u nau. Na tula ta tau. Tui ta tau. Pe te nau paiesi he ngahi whai hala ta tau. Koe mea usai ai koe poate fo ou. He o koe ke nau ofi ofi nau tolu ki ha whakafofonga. Ke toho aki i mai ka au nau loto. Ke asi mai e kau fie lere. I he tui ta tau whakapatoa. Kai lava sivi. Ai mahulu hake me loto i kakai. Pea whakotu uia. Koe whakafofonga. Me ngai wahenga tangta. Kai lava mao e accountability. Mao ai ataki tua. Ka tau lava whao halao. Ki le rei whakalufua. Ka pao i kai. Ko tau ātunga ape. Ka tāno hope ono ki tāputa. Mono ki i wāhenga. O whaia e whakakikihi. Mo e tau lau. Ka e mohe pe saia niti kovitaha he mo uini. Aena e talamai e tupou nima. Ko e tae loto ki he ririu ai hau eiki mo ka kriminolo mo ka maumea paloto loto. Nau nofo loto. Aini kou nofo loto. Whaamangi ki kakai whanu. O ilo i ai mea totonu ke whai. Whamore atu. Nā pē ko ngari fie pota. Ko tala noa tau he hala whanonga. Mo e anga hono whotu utu. Mo e a mio e koa timi e ke nau tari ngai whakaukau lerei. He kei mo uia a krisi. Ki whai mo whotu e komiti. Whai mo liriu mo ngahi lao. Pea ko nau whau palanite. Pea ko nau omi ke pure i e kakai. O tau he hema ko toa me he visione. Ko tau e whai halai loto. Ka tau o mai ta tolo tau whangatua haloi tua. Ko ia ko whamalo atu ki he komiti. A poate patoa. Ho mou loto lahi. O a tuku hono whakamama e kakai. O a tuku e whau. A konistu utone pe koe lao. Ke whalo. Ke hao e whakafofongo toa peo tatawa e pepe ko hai. O heke hekai. Pea ko e ne ova pe me he laine. O tauhanga whotu u. O gea rewa e tau totonu ke tau whotu uat. Whaitohi. Pe tang. Ki tuku ki tua pe me whare area. He koe ngahi eria lalahi ia. O whai mea iho tau purei. Whare area kabineti whamau anga. Pea koe ngahi wheitu uia u whai kia ho tau ave mo tau whakatontonu. Ka koe hange koe lau e motua. Ke ave au he kou kai hapanga tuku hau. Pe e hanga mai lau ki au he kou wahe me panga tuku hau e whanua. Koe uhinga tau tānoa ki he koa timi. Mo tau talanoa ki he kabineti. Mo tau tānoa ki hou eiki. O nau tāpalasia mo ui pe mo tau whanki i tuku hau wahenga. He ko ki nau tolu e ku nau he fu fohe ono ki haake olo tau tolu. Moho tau kaha o ke whaka ofa nge whaka ofa. Mahalo. Te u ki lepa heke atu he. Te u toki hoko atu a pongpong. Ka te tau whakangata he. I he whanonga motu ani. O ai ke whakotu. Puate fo ai koa timi.
hiri ko iana na wanga anuhi pea kisu pea hiri atu he te pile o whakalaulau ke fuai ko kehe ni kuonga ko na wo ma to tafi e fu kai hoko fo me nga o ia ko ia ko whakawhi paki e kau pou o na mamahai ai tui patoa ata kitu ata ngā we whakamau to tonu accountability pe moi vahe tau e tau whanki koloa o ku mau i he mo'oi o whatu ki he hau e whanua o whatu ki hau eiki o whatu ki kakai o whatu ki tonga kotoa pe malo mo mea mai lava i tau polo kalama ki e ahoni te tau toi hoko atu pe i e whainga maari e wawe kaha ko au asat masima me foi prio te malo mo mea mai ka mo mea